Kapitan Inteng! Nakadumog kayo mat amin dito'y paradaan. Awan mo't ngamin pasaheros, Chief. Imbag lakit dahin, tanapirdi jay tricycle ka. Oh, apay nga ron nga imay ka. Umayak agpaitulod Papanam, Chief. Mapanak iti balay jay ar mag-abalasang ijay ilay. Nagpintas si ka. Mapan kagayam agaram, Chief. Itulod na kong jipaut. Libre ata awang kwartak. Diyak kayat. Itulod kan tumat ano mapan kagaram. Kasano ama itulod nak? Napirdi mo't jay tricycle mo ako nam. Di ipatarimaan ka. Awan nga ron kwartam. Ay, awan nga ro dahin. Jakon makaaram no kasta. Agbiro ka pa iti kwartam, Chief. Awan libre itan. Tatama daw, papanam. Mapan ko man ipatarimaan da ito'y radyo, me. Anya ti problema di ta radyo yung aya. Saan niya agune? Di talang. Wen, itugtugot mi nga minda ito'y aradyaw, ije bangkag, me. Kahit saanan nga agunay. Wen, iso nga rod, amapan ko ipatarimaan ije ilay. Katawan mo't laangan ti lumabas sa tricycle. Nagaduda ije paradaan nga agururay. Ay, jak kayat ijay. Nagngina ti singirda. Ay, una niya. Talaga nangina ijay. Iso nga agurayak laangan iti lumabas ditoy. Paypay lang amin na mapan kay ije ilay. At damot dito'y kabildatan tinalay nga agtariman iti radyaw. Ha? Adaya man? Asinaw? Ngam nangina ti singir na. Ha? Ta dito'y nga agtarimaan. Ha? Nalay ngamin nga repair. Ore nanginan basta matarimaan na da ito'y radyaw. Siya, tata. Ha? Nalaing kang agtarimaan? Nalaingak. Ha? Kabailam? Awan nga min bilib mo kanya kay. Nay, italaang anaamuak ang nalaing kagayam ng agtarimaan Amin na napirdi agamit dangkel kanantay. Siyak tinang tarimaan. Kasta aya. Idi lang napalabas sa lawas. Tinarimaan ko dyan napirdi at tibita. Itaman laing anaamuak nga mumgayam tagtarimaan. Aw, at pagbayad mo kanya. Mano aya? Sa ngaribo lang. Ha? Nagngina mo tay. Awan tawar nan. Mangyag itintiro a barangay ti uni day taradyo. Ha? Siyak timang tarimaan. Kaya? Uray manawan bateryana. Aguni lata. What? Maramid mo ti kasta? Naglaka. No kasta nga lang. Oray sa anak to na gumatang iti baterya. Sabay nagngina tila ko a baterya ni Marie Juanang. Sige man lang, tatarimaan ni Ma'am. Nagkapo ka ijay ilay ba daw? Napatarimaan mo di radyaw? Impatarimaan kaon kinikwaraw. Apay ngay ani kwaraw? Anya ngay matiam mo day di atanaw? Amo na ka na o tagtarimaan. Kat no agronda lang, tiam mo nang aramidan. Amo na nga rod ka no tagtarimaan. Pumintas taon ti une di radyo ta. Kat mangeg taon ti intiro alubaw. Andan kwartak. Ni. Nagbiit mo tin anadaan ka iti kwarta, Chief Kwarog. Nangalaam. Naglaingak nga diskarte ko namsa. Ay, kasta akmat kuma. Wanya, itulod na ko ni Jebalay terar makabalasang. Sige, aglugan kan, Chief. Hindi pa abir-biro kag ni Kwarog. Ayan nangatan. Kat no nagpaili ka na. Na, anyat aramidan na ijay. Kat ada ipaaramid ko kan kwa na. No saan mo atang danan dayjay akwarog, saan mo amay baon? Masapal ang matangdanan amin ang pangibaunan. Indruam mo mat nga main. Hindi ko nagatarimaanan na di electric pan. Di mawat ititangdan na. Hangam di na mo tinartarimaan. Ay, imbagak mo't ngamin kan ka. Nga ipatarimaan mo langin iti sabale. Tasaan nga amo ni kwarog ti agtarimaan. Kuna na nga muna. Ay, kayat na lang ang matangdanan Iso nga ibaga na nga amo na. Ha? Di kalakot makadlawan. Marikwanan, umayak man makibuya iti TV dito'y tersinam.
Ay, naperdi tay tibek, mare. Ay, kunak, ano na tarimaan nun? Impatarimaan ko kani Kwarog. Ngam saan mo't anatarimaan? Apay ngamin nga iso tinang ipatarimaanam. Kunana mo nga muna tag-repair. Idinaalan ng jibayad. Saan na nagpakpakita? Anya? Iso adi kagpatpatarimaan kan kuana, mare. Lukwan na kalaang. Ay sus, sa pinagpatarimaan ni Badong Kukankwana. Anya timpatarimaan na. Jay radyo may. Nagbayadain. Una, tadimawat kanumot adagos ni Kwarog iti bayan. Ay sos, sigurado. Sana na matarimaan day jay. Hay, kunakon ka. Sayang laang ajay bayad yaw. Kunakon kat kan ka. Awanan tay radyo ta. Saanan ang matarimaan. Ha? Apay asaanan kat impatarimaan ko nga rod kini Kwarog. Adaw, tinagpatpatarimaan kan kuana. Katuan, di pa'y kumpari nga inteng. Ni Mari Kuanang. Amin da, nagpatarimaan da kini Kwarog. Ngam, saan na anatarimaan dagiti impatarimaan da kan kuana. Kasano asan? Natarimaan namin. Nagkuna, Di Kwarog. nakasaritak amismaw ni Mari Kuanang. Ha? Kalpasan ka no anaala ni Kwarog jay kwarta. Saanan ang nagpakpakita kan kuana. Patpatyam tumot nga men ti bagbagada. Kat ni Kwarog a mismo tinagsaw. Aha, patpatyam to mga minti bagbagada. Kastalaunay ti bilib mo kan kuana. Chiptanod nga raw. Kan kaanakan ni Parinteng. Ah, lokon nakpailaang nga tamat dayay. Ay, nagbaran ayah ti panawan. With karot. Mayat ko tada electric pan. Ang nadada ilmait. Nagbayad akmat ka ni Kwarog. Tapno tarimaanin na. Ang saan mo tarimaan? Ay, rumarak man langan. Inak man agpariir di tarwar. Ay, urasyak. Ay, jak maanusan ti kinapudot na. Apay ngay maray, agap apiras kamutlat taditan. Ano ayat ti kutom? Ay, kasanaw kawam mo nga minti maaramid, mare. No kastoy nga oras, agbuybuya ako man iti TV. Ngam nadadaal mo tay tibek. Umayak kumamot agpariir. Tanagpudot ijay balay may. Taawan mo't nga minjay electric pan may. Napirde. Impatarimaan nyo kuman Talaga nga impatarimaan mi ka ni Kwarog. Hanggang di namot natarimaan. Jak mo makitkita ni Kwarugan. Ay, kat no agar-arum ka now. Aglamlam magsamay. Ay, daytoy to matatibek. Impatarimaan ko kang kuana ngam di na tinarimaan. Amin tayo samot kat na biktima ni Kwarog. Unsa? Ay, nasken ang maamuan dayta ni Inteng. Na, unay matan ti panagpaypay mo di tawiting sin pare. Ay, nagbara nga ron ti panawan. Ay pare, adadamagag. Ayan ni Kwarog. Apay aberbero kam ni Kwarog. Diyan nga rod radyo nga impatarimaan ko kan kuana. Aging gaita, awan pa'y laang. Apay ngay. Makalawasin kan kuana, diyan radyo. Ibagam tuman no makitam, Uwan pare. Nakabayad ak pa yun, pare. Maski natarimaanin na Ay, di nakluklukon da diyan Kwarog. Heh, nariga tayo, no sakti makaungay. Kaya't ka kasarita Kwarog. Anggal. Damdamagan ni pare ba daw? Diyan patarimaan na ka no, aradyo na. Kuanggal. Nakabayad ka nun. Apay adi mo pala itad kan kuana no natarimaan na yun. Jak pa'y natarimaan, anggal. Tapay, anat inaramid mo? Nagaramak nga raw. Na, inununan pati nagarangam tagtarimaan iti radyo. Nagaduti inaram ko, anggal. Ha? Ang binastadak amin. Ay, unay mo tin. Wananggal. Puro bastard. Ay, tarimaan ng kit din dyan radyo ni pare ba daw? Wananggal. Di mo urayan ang makapungtaw. Heh, kan maibabain na. Sana kung nga garam.
Kastamot ti imbagam idi, Chip. Angam nagaram kamat latta, idi nakakita ka itinapintas abalasang along hair kan rosy cheeks. Nabastadak man nga minay. Ay, bastad kamat akanayon, Chip. Isu nga imbis nga garmak. Nagtarimanak langan ka dagiti naperdi agamay. Ay, nasaysaya at pay, Chip. Tanay, agung-ungatan ni tata ba daw? Taapay nga agungat. Diyak pa'y natarimaan jay radyo na. Ay, kasta ka de. Inted na kami ng titangdan ka, ngam diyak pa'y natarimaan. Ay, nakababain no kasta, Chip. Tata ba daw? Tata ba daw? Apay kwaraw! Natarimaan kong to'y radyo. Ha? Kunak tumat nga may nanalayan kang agtarimaan. Mayat itantiuni na. Pimigsamat laag. Una, uray ibati yu dito'y balayaw. Mabalin kayo latang agdengag iti drama, iti bangkag yaw. Wow! Nagmayatan niya eh. Kasta kapigsa to'y radyo yu ita. Ore awan baterya na. Wan! Talaga nalaing ka, kwaraw. Ay, nabilib akon ken ka. Kunak nga itugot mo jay radyo dito'y bangkag tapno adda pagdengganta. Apay ayang agung unget ka. Kat mabalin talat tama tagdengag iti radyaw nga ore adda iji balay di radyo ta. Tilay bagbagam. Surutan talagang timbagan ni kwaraw. Agunikan. Agonkan. Na. Addag pa'y sukarasakas na. Naglaing at talaga ni Kwarog. Drama ti kayat ko adenggang. Sige, kasaritak man ang tiradyo, ha? Drama ka na, ti kayat adenggan ni Tuyang Kaw. Ha? Na! Apay ngay akas tamat ti sauna. Ay jak maawatan. Ha? Uray siya. Ijak mo't maawatan. Ay maday. Iyakar mo. Ha? Ijak nga rod amaw. No kasano nga iyakar. Chinese mo't tanti sa una. Ha? Kagawad ko anang. Umay kong tarimaanan jay tibay. Rumbang laeng takalpasan na naalam di kwarta, di ka nagpakpakita. Dispensarin dak ka day. Sige, tarimaan namon, tanay. Manon alawas ajak nagbuybuya ititibay. Wine kagawan. Natarimaan kong titibi ni kagawad ko anang, Angkyle. Diyan nga radyo ni pare ba daw? Nalpasan, Angkyle. Good. Jay tulangan electric pan nyo ti isa ronok. Rumbang laang atan eh. Nagbara. Ay, Angkyle. Nasagit pa lang ti pusaw. Na Marikiriknak pa lang ti pan nakabastid ka. gagangay naka. Kapitan! Naragsak ka. Tanatarimanan dyan tibay. Kagawan. Kasano ang naragsakak? Kat nagbalin mo na black and white di tibay? Ha? Color di tibay, kapitan. Apay ngay ang nagbalin a black and white. Abay ang kagawan. Tatarimaanan man ni Kwarog. Ay, Saan na asar dengan? Aging ga adin na matarimaan. May salaing nga estasyon ti maala jay radyo. Jay laang Chinese. di mo kaya ti Chinese? Sino nga iti mangayat? Kat saan mi mo't amaawatan? Pasensya kan tata ba daw? Broken hearted ak ngamin iti tartarimaanak ti radyo yaw. Iyay! Ora dayta maapiktaran ti panagtarimaan mo. Una, si kama mo ti ma-broken hearted. Ha? Ay, sa bagay, maawatan ka mo't kide, Kwarog. Kastak mo't ide, baro akpay. Wala, tarimaan ang mga roden di radyo me. Natarimaan mat gaya man day ta tricycle mo, Chip. Impatarimaan kaun, tagpasadak langang. Una, Chip. Taado ti pasaheros ita. Mayat ti agpasada. Jak gayam kabalan ti agtarimaan iti perde agamit. Agpasada ti paglaingak. Kastaya. Wine, isuasyak man ti umunang agpila. Ay, katwa na. Day talagayam, Chip. Ay, Kwarog. Amin atao adda pagkapsutan na. Saan mo apilitan, no saan mo ang kabaganan. Ala sigay.
Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangag.